Ole hei voi ni Mizoram mi puite le sholo clear tu te zong zong ma sai chi be kan buk le chewa kan hu a hianin hei wantong kho tha kan huwa amoye ma Mizoram na kan natural beauty kan nei ji ngami tui luang sang ta ka tanga I ta tha te poti la kan ni kan thek thoga I asang ber ha an soi ni a asan zong te chu ka mun thang thang te po kan ngai thatonga tiang khanin ni mi se tang te bon khan mani lo apo khoi adventure team amani khanin ante ni te bon ka shia kha aza che chu ka shelo na nakina I helai I amun hi hei kan mong khon atui kho a fai lu tuk lowa chan chu tun la ya lei min te tama khatlai lei na tui ti khan luanga tiang khan lei a la tiang khanin atui khu bale me ka wang khanin voinia chuanin atui khu moi vak lo ma selang I Mizoram kan natural beauty kan nei jing ami tiang khanin karon tilang le don dia episode ma selam ate po mun sang sanga react lang ate po kan siama chang le ser luya te kan siama tiang khanin Mizoram kan leilung moina I tiang khanin karon highlight pa zel ania chuan voinia hian hei I meigan chema ta hianin Indian sweets lar MMA desert pakhat jalebi kan siam dona jalebi chu kan ei photo ang khoilai restaurant amo khoilai thingpui dora te pon siama a siam dan hi kan ni nai no sam dona chu chu lu doin lo ni la eting e kan man tang kai don ti te po kha awol samjei tu na tang ari lo te kan mu chho dona chuan headline an chini tuite kan siam ma teng khanen e kan en chhozel don ya kan ngai thak tang khan jalebi chu athum tur chuan sugar syrup hingai ni sugar syrup kan siam dona tui kan chuang meka tui a hianin elaichi kan hmang dona adu chuan elaichi powder te pon thak thina hei elaichi chu kan thre thawanga hei hin ta e kan thak nga ni khan chuan chini hi kan thak lai khal don ni chini tui kan siam dona sugar syrup tia kan siat kai nge tam takin kan siat ngai lo takin tian chini hi tia kan thak don ni tian kan thak nga tian kan chok nga hei kan jalebi na kina jalebi kha kan kang nga kha tian I kolenga kan chokanga ama hi alo in dissolve fanga homje chu kan chini kha tuya hianin alo ra langa kan chini hi thlumanga kemina nang do ten du thina then khat chuanin maro chu geni chuanin nang vak lo kan dunga te khanin hei te kan ngak do nga te kan chok do charanga ni khu amoy ni kan natural beauty van tong ko tha kan ti khania amaro chu kan saita khanin tun lai leimin te tama leimin khanin tui hi atibol ho ya lui kama te ti khan lei khati khan an pe a then khatin tiang khanin tui khut lemin amoy lo na amaro chu asang tha MMA khu tiang khonin hei mizo hian in natural beauty hi kan lo nga ve to MMA ni tian hei te kan han chuang zelanga kan chini tui po hi tuna tanga re lo te a hianin ain pe ve tanga chuan kan en chhozel tura te po ngai la tura chuan kan jalebi tu kha kan lo mix trananga ama sabera tan chuan maida hi gram za bor ve hi kan pot lo ni maida gram za ve kan nenga hei maida nia awol sam don ni hei baking powder hi tlem te hei teaspoon khat ang vel le kan dona hei chuan food color hi yellow kan hmang dona hei hi aron ti moi dona chuanin abak chu tian tui kan le to mai dona khang zong kha kan jalebi ta na kan ingredients poimo turen dona hemi chuan hei kan kanga kan zo vela entiang tiang kan sugar syrup a khanin kan polanga hei tiang kan mix nok nga kan amu hi om turen lawa tian kan mix thanga yan tiang kan chok po thanga arong hit le min eng do leka then chuanin a sen te pon hmang thina voinia chang kan jalebi hi aron eng do sa don ni chuan kan sugar syrup po ti khan hei piping bag te pon hmang thina maro chu voinia chuanin kan tel bur hi kan hmang do ni chuan hei tian kan mei theinom do na chuan hei kan sugar syrup po atok don nai to a hei kan hmuang hianin kan sugar syrup po ni atok don tu na tang re lo te hianin Indian sweets lar MMA
jalebi kan siam vat do ne hemi kan jalebi mix hi tiang kan leilu tanga hian an tok dei nga chuan kan tel hi ala sa thawak lawa ta hianin tiang kan heranga a mora hian a size tu kotero tein kan kat do ni hemi a pipe chodan hat hemi mang hianin kan jalebi hi at sa to nge to lo kan test zone ni kan tel poi sa to chuan kan jalebi mix hi ai kan soi tang khanin kan tel boma piping bag kan ken lo wangin tian kan han thuna tian kan han jai kuwa mor kha chuan dai hang a size tu rongin tian ai kan lenga tlemi kan khan a size chu duangin a moi lo mai thea ma se ni khan tian aron puaranga nakina ei aron langa ta hang kan son phedo nga khan ei tak kan so do ni khan ei kan chuan hi a oi do kan lung thui tlem ngal lo ti oi do chuan chen helai hian tian khan shape po duangin a moi lo mai thea ei kan piping bag kan man chop hi a shape hian a zirwak lowa ka wang khanin khu duangin moi ani lo pon nakina asiam dang kha poi mo ber chun ya hei tiang kan kanga rei do tak kan kanga a min huna hei kan huang hianin a sugar syrup a hian tiang kan thak lenga hu kan elaichi te pol oma ei tiang khanin kan thil pol kha chini kha ni me tuin da chini kha chu kan thil pol ho kha ni wang khanin asiam na man ro te hi lak me ol samani wangin tuna lo thlir tu te tan hianin siam ve don po niu la he Indian sweets jalebi hi asiam har lo zia kan che theo ma chan thu kan hunga khwanin atira kan ngai thak ta ang khanin mizoina kan natural beauty kan leilung moina pathian in men pek chu tikwan alo luang hem me anuam me helai muna hei then zola kan omania helai muna hen Indian sweet jalebi siam dan hi tuna tanga relo te a hianin mizo mi puite le he show lo thlir tu te hianin asiam dan kan thiam ve don ni khan để anh chị cần đặt thôi đi con thử jalebi cái này tao Oleh tisung kha voin dia kan siam thei jalebi chu nia chu kan nei china hei e china wa chuan crispy ma a taste po dika van tong ko tha mun da tang hianin zawai in mong tha kan ti photanga chuan show nei le huna kan le thau do nia